Gelek corê alîkariyan hene ku mirov dikare pêşkêş bike. Lê vê carê alîkariyên ku têne pêşkêşkirin ji bo xelkên penaberên Rojavayê Kurdistanê yên ku li Herêma Kurdistanê dimînin li bajarê Hewlêrê ew jî pizîşkî ne. Li vî cihê teqîgeha nûvêla alîkariyên penaberên Rojavayê têne kirin bi nîvê nerx an got bi nîvê qîmet. ئەمە وەکو کۆمەڵگەی پزیشکی نۆڤێلا تقریبا 2 ساڵ دەبی دەستمان بەکار کردیە هەموو بەشەکانمان هەیە تاقیگە و سۆنەر و پزیشکانیش لە هەموو اختصاسەکان هەیتمان یعنی پزیشکی ئافرەتانمان هەیە پزیشکی پێست و جوانکاریمان هەیە پزیشکی هەنا و گورچیلەمان هەیە پزیشکی هۆرمۆناتمان هەیە Ev cihe gelek doktorên pisportê de peyda dibin. Wekî doktorê zarokan û ciwankarî û sûnar û pêst û beşê kîmawî. Wekî tê diyarkirin ku rêjeya xelkên Rojavayê Kurdistanê yên ku seredana vî cihê dikin rêjeya 5 ji sedî ye û sedema seredana wan ji bo vê teqîgehê ew e ku gelek amêr û doktorê pisport li vî cihê peyda dibin û bi nerxekî pir herzan. مهتنا أفي مختبري داشكان اللي هذا نجبوي خلقي روجافا وجبوي أرزاني ووضعي إيه خلقي روجافا حمي نقل كي باشن فجبوي داشكان اللي أم دينا فيدي مختبري جبوي أرزان دوني وجباشن جي يعني مختبري خا هروها اف کوملگاه پزیشکی درمان خانه جی لخوا دگره او دکتور دبینن کو باشترین آلیکاری بکن آلیکارین پزیشکینه او دبینن باشتره لآلیکارین مادی و جلو برگان.